a esta rebelión, la viuda está entre las cenizas, desfigurando su cuerpo por el castigo, desfigurando su cuerpo por el dolor. Que lloren las mujeres de las hembras, porque nacen para ser madres y esposas. Que lloren la mujer fértil abrazando a la otra estéril. Gracias. Erasotako handra guztiei eta batez be hildakoei. Esperantzak lili bat jantzi du paparrean. Zuek gu garelako. Esperantza labandarekin bainatu da erruduna ez sentitzeko. Esperantzak haien eskerren ura edan du beldurrak botatzeko. Esperantzak glisiniak eskegi ditu adatzean autoestima tinkotzeko. Esperantzak labeasunekin egin du soinekoa. Zuek eta gu haiek ere izango garelako. Esperantza kukuprakak eskuetan dator, haiek eta gu ez gaitezen inoiz zuek izan. ما الذي يجب أن نقوم به حتى لا يكون هناك مزيد من ضحايا العنف؟ ما الذي يمكن أن نقوم به لتتحسن نسبة الرعاية النفسية والقضائية والتربية للنساء اللواتي يبلغن عن تعرضهن للعنف؟ كثيرة من الحالات التي تواجه فيها النساء عراقيل وتساؤلات ومصاعب عندما يقررن الإبلاغ عن حالة العنف. من هذا المنبر نطالب بمراجعة وتحسين المستوى المتبع في حالات تعرض النساء للعنف، سواء كانت الضحية بالإبلاغ أو في حالة عدم تمكنها من إيصال صوتها للجهات المسؤولة. كلنا أمل أن يتحقق الوعي الكافي وأن يختفي العنف بجميع أشكاله من أجل تعايش أفضل. Emakumeen kontrako indarkeria salatzera autu gara. Pankartaren atzean jartzen gara eta amaitzean ea ez garen kalera biak urrengo batean, edo ia inori tokatu zaion urrengoan, nori. Esaten dugu. Ohitura bihurtzen ari da, mekanikoki egiten dugu zerbait, nolabaiteko normalizazioak gertatzen ari den beldur gara Durangoko mugimendu feminista. ¿Qué es lo que hacemos para que no haya ni una más? ¿Y qué hacemos para que ese proceso de cuidado emocional, judicial o médico para las mujeres que denuncian violencia sea el que tiene que ser después de cada concentración? Durangon ematen den eraso sexista kopuruak hausnartzera eramaten gaitu. Zenbat konzentrazio edo manifestazio egin ditugu 2017an? Zenbat? Ez dezagun astu, gure belarretara heltzen direnak salatzen ditugula soilik. Baina heltzen ez direnak, eta salatzen ez direnak, horiekin zer egin, zaila da horiek hartatzea, parkatu. Emakume horien gana heltzea eta benetako laguntza eskaintzea. Baina gure ardura da baita ere, izan ere, zergaitik ez dute salaketari jartzen? Son muchas las ocasiones en que las mujeres nos encontramos con dificultades, cuestionamientos o trabas en el momento en el que decidimos interponer una denuncia. Además, ¿qué pasa después de interponer esa denuncia? Desde el movimiento feminista exigimos que se revisen y se mejoren los protocolos de actuación en favor del cuidado de las mujeres, tanto para los casos en los que hay denuncia como los casos en los que no la hay. ¿Y qué decir del caso de violación que está siendo juzgado en Iruña? Esta sociedad está corrompida si exige que una víctima lo siga siendo el resto de su vida. Denon ardura da, bizilagunak, zeribeak, lankideak, eta nola ez protokoloen atzetik dauden pertsonak. Medikuak, poliziak, epaileak, hartu ardura, ez izan matxisten konplize.
Durangoko plataforma feministatik eskerrak eman nahi dizkizuegu mobilizazio honetan parte hartzeagatik. Jarraitu kalera ateratzen eta eraso salatzen. Gora borroka feminista!